pense mu ne di nokore so ama wo mo tu kwa wa asem enfa nse dem na nsu yesrew se fa bra Akoma FM fa bedan yen ne beka wasem ama wo na asem a meka che kwadwo frimpon se wo yonko da na wo da nti wo hwe bibi yi wuntimi nkofo obi ade sabi na wo beto se no de wo pe na wo fancy ho na wo nko na se oni di party kra na wafom wo yemfa ne se de minua be ma je ene eka se bi kra wo nye virgin aso ye virgin na na meka no odo wo se wo do nti na obo ka ware no fache na emom no kane bata wo ho na pe aduro ma no fi se ema no me ka kire ye nyina aduro efre ne pepere momfa mom ho ban noa na wo sori afache fridge mhwewie nom yare wo so a ebekọ kwadwo frempa brada na ubesia wo mra no ebema wa adie akabo mu yakosu ekume sa wononom wonu anonom a ebeyi fie wo ho ebekum kro ema de kro wo ye ho menuaba ekro wo ye ho pa sa wononom ne ema eda esane si wase emma ho enwie peyo ene mema ye nkrofo bi a ye mfantu ye hofo ohun ade na ekyerente saa ono oni adaje obedwane akopɛ baabi bi wo mo asem ba ko a eda wo mo so no na emma wo se ema yani eda ho ntisa da bia ne omu benya se de ani kwadwo frempo anyam nim se benada wo mra no kakra ya kan ne ne ma ya kan no obehu se abaya no bi anye boa payo bi ayare bi wo ne ho to obeboa na aware no o ma toto opebe bia koye na duro na aye kama me kura medical kire duro ni bi dada to oba ne so mfantu ne hofo enru brada na aka atwum ya single road ba papa mame ye koi eden na odija yen oh in fact enne no the edikan no meda Akoma FM ene Onua TV foase se nipa bibre ana ewo Kumase ha a mwati wo monka mwati wo mudin o mo bus station ha ebe program but manage mani so say wayi me say adwumadie yi mo de me ka ho enti de edi kan no meda manager antifosti meda na se papa erade onhyira no na erade nhyira mpanyimfo nso a ewa ha nyina se masim tiawa me pesa meka ana se ahaidie de ya futusem ya de bema wo de ya nkyerɛkyerɛ ya de bema wo de ya nimka ya de bema wo cha se ade bia ye betima boa amwa brabo akoyi na aye nkoso no ye begina nyame asem so de enim wo nyame asem mu bi ye betima boa wo no ya de bema wo eti maha enye ofie na aha enye baabia de bia obehwe programs enti awia bia no from 12:30 afternoons kosi 3 o'clock no ubehu ye live and colored enne introduction keke enti introduction no kra na hu ne sei dia enne me kamfo de mo obi bia say Onua TV ane Akoma FM de no size the road is fantabruta clear Peggy Nikki Nana yes dear asante mayehu Ghana mayehu yebe kukrumpo nie na bedu ya pampem medical dame wo fakofi asante ase na ma fosti wodim se media general konwa bia so me wo fakofi asante na de metusi so sa wo ho ai ene ne wabo watena se anesa so anso na eno na eja dem ma fosti mpo de me friend mommy dada medana se na mu hia kone obe ne den ya de me kan se pata papi to ye de mra ene ero se kwadwo frimpon nyankopon de adomdom yen na se ebenada otumi ba na oye ne bokwa yesusu ye be ne bokwa ma no ba se wanya ne bokwa se de me kan no sempo etwa se me nante from asokọ ha to mazin na me ko busa inches are not no de se de sizes bia sitie na me de mia me botom ska beto agu ho
na mato screwdriver aka ho a oba no ye ne bokwa ya me ni asem ba se wan be ne bokọ no ogusu be ka se watom a na odi die hu emre o mene na odi ayi na se eno so emra nye dia na bedi ni sa bedi nti so oba na so ogitum dia ye ni asem anye sa ya just Akoma Mu Nsem kono bo se ye screw ade no Papa J, me fresh boy Papa J. Me fresh boy Papa J do say what or the virgin has come. Obaya. No de won say ni nyina mu ni ye mu ni yepe. Enti e bon pa say enkodu ebenada na kojo frempon emra no. Na bia sofo mode o mon pa ebo ni akwanche be gu form na omatimi aka ama asem na kwato yo hwe kwinsabi kwadi ka ma wache oba na duro wache ne duro enti oba na fisa break kono on try say obeyede obeyisu na emwa yen power jaye enu ntina program we ho no asem ne ba na ode aba na mpanyifo atenase aka ama yie ato yie enti bibia ni a mon try say mode mo asem beba ade no kwani ebeka oba yi ba maka no kra kire no what you say enti no ye hwe say maka ne de me madwe cheme na maka no ya ne ki de me madwe cheme na maka che no ba ye beko no mu hya mema na mu mema no hu no kre okay what you say wo yo ba wo hya bema ma ne hu no kre wo ba ma ne hu onye veja ma ne hu anya say chire no ono be fa no na sa ne ma ne ba be piepie ba sa wo disappoint no enti no yesre say wo benye problem bia wo de fa bra eni die mu eni ahobrese kwa so ye beka ama bibia ya kama ama sunjwa timi aba nuti na Akoma Mu Nsem no the new force what you can say me chia obia ene me betena si course amenya yani ki show no anodin course amenya pa the text messages ene Papa J oh am so yeah baby ya ba beduru no ntino mon koso na muntie Monday to Friday ya wa ha say ye beboja na mo eja no ye dey solve problems nko a yeah da si bebre etiefo na me kai mo say wo how bi ana say wo ensem bi sabi ana say how bi na uhia mwa eya frɛ 0530507849 ope anu yie bi ama won se manasa wo how bi opesa wo ba ha opesa wo ne yedi nkomo a frɛ 0530507849 mehu se lines no aye hyepa etiefo monfan cheyen sane ene eye introduction ninti no yentimi emfa course na mom e free nyame adoma Monday ede kono phone lines no eda ho mamo ye be bia tumu na nso wadwe nkyere no minim sa brantie nkrofo bebre wo bash no mo bash no na bash